Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan nga ador. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May sak nga empleyado kat jak magustuhan ti kanayon amadillaw. Kat may papan iti daytoy nga ugalik ti paidramak. Bueno papagayam, intay denggan di pakasaritaan ni Ador dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya ka matun, Joan? Kanayon na maladaw ti report mo. Ti report mo akanayon ti maruray. Ay, wow! Kababain matkan ka, naggigyan laang dito'y opisina. Amumat nagfield kami idi agsapa. Kasano nga rod ang maaramid ko ti report ko. Kat oray pa nag-field ka, alis tuam ngamin ati aggunay. Sana kumpormila ditang tararamida. Apay, anya tinakitam nga inaramid ko asabali, Ador, ibagaman? Ha? Nagsasao ka, kas kala perfecto. Imbag kumamat no awan ti aramid mo. So? Ada parparwaram nga aramid ko? Adamat, kanayon ka amala daw. Ay, salbag ka kiti babae? Dito lamang dildillaw ti amom. Agpada talaang, saan ka di adildillawan nakman? Ay, wisit ka! Day tapay ti may sa amadikan ka. Nalaing ka nga agibaga iti bad words. Panagkunam ka di, kat nasayaat nga agsao ka iti kakasta dito opisina. Gapo tatal-talo tayo laang ditoy, ibagamlatan ti kayat mo nga ibaga. Kayat mo ka di, ti ipulong ka kini sir, ha? Ha? Sip-sip ka talaga! Saan nakasip-sip? Song-song-batan ka laang, gapo taglablabos kan! Joan, Ador, gusto daytan. Ang mga noda makakita kada kayo kat ipulong da ni sir. Ador, liklikam ko mati makiapa ka ni Joan. Ang mga numadaksan ka laang. Ay na! Maasarak nga ron iti daya babae. Sungbatan na amin ibagak. Natadam ngamin ti dilam no maminsan. Anya? Day tatipod no. Kadwan nga ibagam kat makapasakit itirik na. Kasano nga inton makasara kay ti kapadpadam iti ugali. Nga maasarak nga ron iti daya Joan. Awan mo ti dakas nga aramiden na. Nabanugla siguro iti kalman, iso ang nakaungot iti kasjay nga imbagam kan kwa na. Sa bagay. Kandi mon ulitan tagisawang iti bad words, Ang mga makadanon ka ni boss. Kumusta ti trabaho, anak ko? No ti trabaho ken boss ko, awan ti parikot, tatang. Iso na laeng, tada ka trabaho, kadyak katunusan. Ay na, anak ko. Talaga akasta ti trabaho. Saan nga amin kat positibo. Adda nga adda ti negatibo. Uwan, tatang. Nga makapungtutak no daduma. Isong ibagaklatan ati kayat ko nga ibaga. Ay na, anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Saan matlaan na anayas ti panagtrabaho no adda kaap-apam akatrabahwam? Uwan, nanang, tatang. Liklik akong ti makiapakin kwa na. Rumbang laeng, anak ko. Kan maysa, tanangam ti panagsasaom. Ang mga nuray tati pa kaipasubwam. Masapa kayo ngamin inton maminsan. Nunalpasan ti panaglilinis, sa kayo la sumangpet. Dayta, ti mayat nga empleyado. Ha? Pangpangagan na ka di, Joan? Ibagbagak paiket din kan ka, tapno di mon ulitan. Ay na! Talaga pagpungpungtutan nak! Ay na, saan Ador? Napayson ka lang siguro, iso ang makapungtut ka. Ay na! Peste ka talaga itibiyag ko, Joan! Apay ang makaungat ka. Prangka ka matatao. Ngam no si katidiret saan da, makaungat ka. Kasanumat nga, men? Nasapsapa? Kastakan? Mangpirdi ka iti aldaw?
Ay, katadakan ka, no itulok mo ama perdi ti aldaw mo. Ha? Bakla ka talaga. Ay na! Ipagat-pagat kan san! Ay na talaga masarakin ka! Awan bibiyang ko, no maasar ka kanya. Ay, diyan ko nagyote! Aramid mo na amin na trabaho no kabay lang! O di pumanaw ka. Apay, basol ko. Ha? Anya ka diday tangar aramidon nyo, Ador. Nag-walk out ka gapula ang itiasar mo ka ni Joan. Kasanumat ngamin. Bigbigat, kumpormin ti bagbagana. Agpay sumat ngamin analadaw ka. No kas di akam malim, nagpakumbaba ka kuman Anya? At adda na dumakil ti ulo na, no kas na aramida. Ngamsi ka tinagkamali itay agsapa. Naladaw ka, iso adinilaw na ka. Iso arumbang sorry ka. Ngam saan ta nakaungat ka mat? Ay basta! Ay, nakakasira ng beauty! Diyak kaya tagpakumbabagan wana! Ay, na-pride ka launay. Awan ti peace of mind mo no kastamlaan. Aldawan, Ador. Apay adi ka pa'y lagrubwat. Saan nakarumar ita, tatang? Nay, huwebis mat ita, adda trabaho. Basta, saan nakasumrak? Apay, naglib ka kade, anak ko. Saan? Apay nga road. Saan mo mat nga ugali ti aglangan Awan nga min ganas ko ang sumrik, tatang. Ay na, mapirdi lang ti aldaw ko na makitkitak da diya katrabahuan. Anya, nay, adda ka di manan kaapam. Diyak ilibak, tatang. Anak ko, kanayon ko nga ibagakan ka. Saan anasaya at ti adda kaapa na? Kitaam Isupay ang timay sa arason. Tapno saan kan asumrak iti trabaho. Tatang. Malala. Agrubwat kakit din. Tasumrak ka iti trabaho. Saan anasaya at dayta? Aglangan kakit din. Gapula ang iti personal abanag. Ay na anak ko. Di mo kumairaman ti trabaho. Naladaw ka manen, Ador. Wen! Amok! Saan na masapol ng ibagampay kanyak dayta? Ay na, ibagbagak laeng. Ngamin, amangan no agreklamo kan tumanen no dakaltas ti sweldom. What? Oh, day tamat akanayon ti reklamom tunggal sweldo. Hoy, Joan! Pangasim di nakasasaran. Saan kang asaran, Ador? Kaya't mo ka di manan yagsubang ta, ha? Talagang agsubang ta, nukas na ka. Amin nga ibagak, baribar ti sungbat mo. Ay na! Kaputan na alas ti ugalim, tanga! Sikat tinaalas ti ugali na! Ay, sumardin ka, Joan! Kaya't mo taluguban ka, ha? Sige, luguban na! Tatungpahan ka mat! Taban ka! At tarasan kaya! Joan! Diyos ko! Da kayo diti unag ti opisina. Di ka makibiyang dito ay. Ikak dito ang babae ti pagnakman na! Ha? Ador, pagtungtungan nyo daytan, inton break time tayo. Hoy, di ka makibiyang Sika talaga. Nakaditi mapaspasamak dito. Sir. At dan samat sana nasayata mapaspasamak. Da kayo atalo. Sumurot kayo, ije opisina. Sungbatan nyo ti saludsud ko. Agap-apa kayo kadiitay. Dadyoan kan Ador laang, sir. Anawak ida. Ngam ti boses ni Ador. Apag isumot asimangpot kayo. Pudno ka diti bagbagan ni Tessie. Sir. Ala, panawan na kami nga rudan, Tessie. Thank you, sir. Ita, agsaw kayo, Ador, Joan. Anya ka diti pagapapaan nyo? Ni Joan tinangirugis, sir. Kasangsangpot ko. Kung conformity bagbagana. Pudno ka di, Joan. Kasti nga minday sir. Naladaw ni Ador. Iso adinilaw ko. Ngam nakaungat. Sa bali nga min titinurti sa una, sir. Iso anak kaungetak.
Saan kumamatakas niyo timbagbagana? Ala, husto detan. Awan ti kanunungak kada kayo adwa. Ket ikariyo adiyon ulitan pa'y. Tan ulitan nyo pa'y ti agapa dito opisina, masuspende kayo. Wen, sir. Kat pakawanin na kami kuma. Numaminsan ngamin, tanangan nyo ti panagsasauyo, nang runa no oras ti trabaho. Pasensya ka, kuman. Di yu urayan, analablabas pa'y ti mapasamak, gapu iti panagapapayo. Ador, agpanunot ka kuma. Sika ti lalaki, sikan ati agad just. Ha? Ngam, babae ti Rignat. Uray pay, saan arason day tatap no agbalin ka aman nakiapa? Sige. Padasa kalapdan ti bagik ang makiapa. Narigat mat ang agpaiso. No ado ti mairaman kapulain kada kami. Ador, Joan, da kayo langin ti awan akam na. Iswa da kayo adwa ti agpa-training may papan iti B-production iti may sa barangay iti kabangi-banga ili. Ha? Ada ka di parikot iti dayta? Awan matkit di, sir. Sika, Joan, ada ka di parikot? Awan, sir. Nasayat nga rod no kasta. Binagaan kayo matan ide. Isuasapay la kuma, tagkapiya kayon. Di kay agap-apa ijay pangibaunak kada kayo. When, sir? Ador, nasaysaya at numapantan iji barangay hall inton malam ti Domingo. Tapno saan tantong agdardaras. Oray saanan. No agsapalatan ni Tilonis. Kasanungay no agdardaras tanto. Saan mo siguro? Awan ngamin pagluganan ta, inton aldaw ti Domingo. O di agpay tulot na. No Lunes tulatan, masapat ha? Sige, sika nga rod ti makaam mo, Ador. Ador, paspasam ti agkaraw dita. Agi pwesto kan iti tukaw. Mabitlaang, isimsimpak pa lang dagito speaker. Apay ngamin abinaliwang pay laang kat insimpak lang arudan. Ay na, may mayat no dito iti pangipwestuan. May mayat ije nang ikargaak itay. Ay saan, Joan? Dito ilatan. Anya ka matan. Jay kayat mo latan ti masursurot. Ulitam amin nga aramidak. Nagalasmat nga minti pa nang set up mo. Anya? Hay, nagalas day ta pa nagsasaom. Ay basta. Inkakitin mangipwesto iti tugaw. Paspasam nga rudin dita atap na tulungan na. Ha? Ni, agsangputan dagiti daddo mga participants. Ha? Ay, ito orasan? Ay na, ay 20 gaya man. Ay, sus! Dita pa'y nalpas. Ay, kunak ngamin arugyantan, idi kalman. Di ka nagpabasol? Ay, dublemat ngamin amin at trabaho. Anya? Alakit nin, inka ipweston dagiti tugaw, tapno mangrugi tayon. Apay akastoy ti feedback dagiti participants. Kurang kano ti materialis yo. Madlaw asana nasaganaan iti husto. Kan naladaw kayo anang rugi? Sir... Ala. Agsaw kayo, Joan, Ador. Sorry, sir. Nalabas nga minan niya alas 8, di mangrugi kami di kalman. Apay naladaw kayo? Saan kami nga minyagkin kinaawatan kini Joan? May papaniti set up ti venue. Kasta nga agpay susay. Pakawanin ta kami kuma. Anya ti saan yo apagking kinaawatan? Awan mat namin ti panagtalak ni Ador iti anyaman nga aramidak, sir. Amin nga aramidak, baliwan na. Iso nag-require kami manin Kat idisimmang putan dagiti participants, dinardaras mi matan nga insagana amin ang materyales iti training. Binagaan kayo idi naliklikan nyo ti agapa. Tapno sana maapektaran ti trabaho yo. Ngaman niya dahito yung naramid yo. Training, ti yen implement yo. Ngam kastoy kit din ti outcome na. Pakawanan na kami kuma, sir. Saanan ang maulit? Sana kaskarina ti training wenno proyekto a pumalpak. Adu a resources tinasayang.
Ket gapo iti daytoy apalpakyo. Agbakasyon kayo pa'y iti makabulan. Naawatan nyo ka ditimbagak. Suspendido kayo iti may sa bulan. Kaputa may katlon daytoy nga ofensyo. Nakatugaw ka matlatan dito'y sopa, anak ko. Agrubwat kan Amangan numaladaw ka iti trabaho. Tatang. Apay, anak ko. Tatang, nasuspindi kami kini Joan. Anya? Ay, apay, nagapa kayo kadimanan. Uwan, tatang. Nakaungat ti boss mi, ket sinuspindi na kami. Dahitan, ti ibagbagakan ka, anak ko. Di ka makiap-apa. Tamangan no dahita ti pakaisag makam. Uwan, tatang. Nakaamiris akon. Rumbang gayam ngagbali na ka na pa kumbaba. Tano na praydag. Awan tinasayata mapasamak kanya. Wan, anak ko. Husto launay dayta. Ken rumbang nga amom ti makilangan kadagiti katrabahwam. Tatang. Tinasayaat, anak ko. Awagam ni Joan. Kat agpinnakawan kayo. Tanarigat ti agimimpan iti sakit tinakam. Nagpinnakawan kami kini Joan na Mr. Lonely. Kat manipod idi, saan kamin anagapa. Amumin adinggen ti suhestyon ti tunggal maysa. Alakastan kat agyamanak. Tuy pagayam mo, Ador. Ador pagayam ko, saan ngamin anasaya at timan nakiapa. Tamabalin aday ta timang itunda iti dakkel a problema. Nasaya at met, ta nakaamiris kayon. Ala, ituloy ti agbalin anasaya at iti tunggal maysa. Kastameten iti trabaho yo. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Ador, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Abance Ansyong. Ganiti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.